pu chairman voin a pathian in hei hun thatak mai min pe a zingkara khan khuate an thalowa chumi ani wang chuan voin a pokal kan tam theilowan kan han ringa amaro chu program kan man lai tiang hian pathian in hun thatak mai min siam saka tin hetilai muna ramle namle zirlai te tan tha le zung senga local khom zong zong te tin lung takin lom thu kan han soi masa ani tin hei hetilai muna peaceful protest kan nei theina turatan hian aizol borsa puriat puyan tilai mun man phalna min pea tin kan police ten law and order keng ko turin tilai muna anom boka an ni te e zirlai pol inaka movement kan nei reng te min support em thin tu te an nia voine hian amasa in lom thu kan han soi du ani voina kan kal khom chan hi kan hethewanga nimina khan helai muna hian protest hlotling tak buat sai alo ni to a kan zirlai puite thalai lung oilo na te tin kan tui hal na te kan than hem ngai na te kan huin kan lo ria mizo thalai te hi kan va felin kan lo wa chang kang to tak em niminam halak na te kha kan thlop em ani ti kan soi du ani kan zirlai puile thalai tein be seina tele mindu khop lo na thom social media tele hun rang atangin in soite in au chuana te tin fo na min ron biak na tele til che rang kha kan lo ria heng zong a hian in du khop kan tlin lo na thin lung takin ngai dam kan dil tak mewa kan tlin tok lo na le kan fel lo na te min sel mai ba ka thuron te po min pethin turin voin nia hian kan som chewa thuron dong tur hian kan in ring renga kan lo in siam thave zel don ani mi hing chu fel fam kim lo soi sual ve thei ti sual ve thei kan nia in sel mai lovin ma son zel tura in fui thar tur kan nia kan thanem ngai na te hi mi te ta na riat nuam zong ni thei zel thin se zo fa te kil tina min nek tu mel ma anoma in dem man kan ni lowa kan ram tan hian itang rual zelang u ti in kan in som ani MZP hian ramle namle zirlai te tan tun ma tangin theiang angin ma alo la to thina Mizoram kuata mga technical line rang kan zirve theina tu te namdang in min chu buain mizo te chan vo dik tak kan chan theina turatan kan ruai tu ma sa te khan thei pato pin ma an lo la to thina chunga chuan hlotlin na changin mizo zir lai tam takin ke ma ni kuata nge mangin ban tlom zokin education institution thatak takate tribal reservation mangin kan lo lut to a voin ni a hian tribal ni hi a za thlak lowa hemia wang hian mizo zir lai tam takin technical institution rang zirna in thatak takate man tlom zokin lekha kan zir theya pha mitam takin hlotlin na lo chang to ani voin nian soilan tel ka du chu tu need leak out question leak out chung chang a hian mitam takin ngai dan rang te soita kang khan mizo zir lai pol te min be seina dan te kan laka an lung oi lo na zong en soite kan ria tilaya hian pol chuan the pato pin ma kan la ve thina kan malak na rang te voinian tarlan vek tulin ka helem lowa amai ro chu kan zirlai pui mizo zirlai pui tu need undergraduate exam a hian mi sang ni chuangin an tuara ni sang ni le som ni paruk exam bi ka hian ti kha kan soilang tel duwa tin tribal reservation hi nei lowila tuna need exam a mizo zinga ti thabero po hi
กัวตาจังเหลาตูร์กันนี่ทีลายฮีกันเรียดลันริมริมตาตานชายอินกะเฮียปัทยานินนามามินตินะรัมมินเปียสุติรัวชวนกันอินหุมหิมนาตูร์เลกันชัดนาตูรตานreservation thatak nuaya mizo te kan oma chumi ni wang chuan kan zir phak lo reng reng turte zirna ina kan telwe phak reng reng lo na turate kan tel theya chumi chu voinia hian hantalan rim rim kadu ani net question leak out awang hian india ram pum buaina hian keini mizo zirlai te ngei po min ngonga mizo zirlai sang ni chuang aya tamin direct takin kan tuara he thil tlengi adem om tak zeta athen non tolo nan central sarkar hian ma langai ro se ti hi kan du dan ani tin apani na chuan nit question leak out awanga kan zirlai puinun na chan ta te hi kan tor pui tak zeta sarkar in jang na domna pengei ro se ti hi mzp ten kan du dan ani kan ngen na ani tin kan riat theu angin kumin chau nilo hun kalta te pon nit question leak out awangin zirlai tam takin har sanna lo tok to thina nit exam dan kalphung langtlang le thajok kan nei theina turatan nit exam boy puitu national testing agency nta hi siam that ninge ro se ti hi mzp ten voine hian kan phut ani tin kumena question leak out awanga protester te big takin delhi protest peaceful protest nei tu te chunga police te nun ron na hi condemn tak zeta democracy rama thil thleng turatan kan ring lowa hetiang hi thleng non to lo se ti in thu nei tu te kan nge na ana theiang berin condemn bok ani tin he protest mahuai tu sonom uang chuka sarkarin ti luina manga safdarjang hospital ala reng luitlat mai hi poi kan ti tak zeta thu in tiam kamna om loin chuangal turin voinia hian kan ngen bok ani sap tongin toite mizoram chung chau ni loin national level thil thleng ani wangin toite han soilan tel ka dua this protest is not for Delhi. It's a movement for the students across India. It is not enough to punish those who leak the question paper. The government must fulfill the genuine demands of the students. Until those demands are met, we will continue to stand firmly with Sonom Wangchuk and all the protesters. Mizo zirlai te himna le ham thatna tan hian nimin le voina zirlai le thalai ba ka mi pui local khom te lungrual taka tho ho puiatan kan som tak zet chewa tin hei kan thria takin kan dunga hian mizo writer association ten thule lakut puyan manga tu ma hun ma deu lek to tang khan program an loin buat saya hetiang program man mo thak taka han tiang ai wangin an program po kan ti boi khop maya an mi riat thiam na kan ge na chu ti rualin voinian choi moi turte thinlung takin kan lom pui ni ti kha kan soi lang tel du bok ani mizo namle mizoram vulzel rose kalome